and come our ocean is sabre, too much GHS. So, Gan wahala jumedie na ebre asonse muson for muniaba ekeska pamede eba so mo se de dan dae no eno nti se ne de di kan ya wo hwe ye channel yi na se won subscribe ya ye efa mai like the videos na share on all the social media platforms and so me notification bell no as se ne be nya upload the video bia no wonsa etimi aka e phone tablet and asa laptop so wa follow yen e IG page and your Twitter page so @munchin_h_ Facebook and so na ebusia for ye free ebra ye mame ye nana ama McBrown ne nsembe beto abonten se wakopie mu Canada na kwa wokọ ye no na chese wokọkọkọ wo ye ne second born na chese wokọ ye baby magazine echi no so no eba ye ne gudo na congratulate no na fe be wi echi abeku santan na etwetwe nkomo na chese wo mo friend no ne kasa na wo chire mu ese ye ya tse yes ya pamo free despite media na on convert and tisam na yes wa wo eno so se an ye mani nyina momunyini na twabre ni dura na tse ye be ehum na so ye free ebra ye nuano muslimi form edi ye wo mo esala edi bebe sisabre ya no wo ekase yi video bi ye nua be ya na ye mami aye na mso amadodo na ehun ni se asesa fani enyoma wo ye na be hu na chobi kura no na wodi agro na je se wa ye no ho toy na kame akwa ye se wo bi fa ye funu anase wo bi ewo a na ye na nani eje eye sa nyoma no ehu na ebusia man go hwe eye videos mienu yi ebi emfa emane ba ye beto aso menam heya medi ma agro si se me hu ye obi ehia hu mi video se sa girl we ado beto ma menem no mintomo be si mintom ye wo ade me hwefo de shi mintom Rashida giving birth and naming ceremony is 8th May 2022. May Allah make it easy and possible. Group members start discussing how much will you contribute and give it to her and give it to she. Yona other for said the mankasa modi mani ekokoshe video na just a video na edi kan na TikTok on no said edi kan Muslimi for edi one more afashe Eid fitr no achese one more celebrating no and na onususu go ni maya fi na ene wake kan na ni ase ni kaji ni de ka ho a wo chire mu ese obi awo a May and I just want to any bani any contribution no one more enshare na one more emfa emra no and anam so amadodo na esusu se ye enkai ba ye mami enam so edebo Ghana for mo wo hunu se ampa sama ye tete ye se wawo no ye confirmation na wode emma eno na wa sheda making it in a funny way na ebiemu nso so ye ni video ba kwa na e kan wa no so that is okuta ye chobi mienu na eno so wo chire mu so obi nya ya nkade wo ye na nka wa baba beto ye ni trap mu se de be ya nka oni twa wo betwa no a wo chire mu se enya de se ni pan wo beto wo trap mu ene e china no mo hwe se de se mu se ye mami opa agudie oyobi anani eje eye ne ho oyobi a chese eye enwoma bi eye ne fe nanso so na nsen se de enkora nioma no anase anije no ewo eye ne mu esi efa no na kame akwa yese wo pekwan bi so na wa magana fo ehunu se eye ekwan anase ebabi na kwan so eba anase bi a eba bi no krampo ayeden aba a enesa enu enti na wodi eye sa agro no ne eye emfiniza zama munim se ye duro na penasem ebra wo mote se wa wo no congratulations a chese ekom ede ema no anase eba eye ni die mu na chese nkofo ani agye ede ama no efa ekwan a chese wo bre ye ansa no dinya eye baby magazine se nyame asa ye na dom na se bia nka ebabie masa abade na chese wo mu ni se eye enhira ani eye munyamba se wo ba bonti de dikan ebe ka se ye njani nyina na embomu enye de enyini na afei so no oye videos no kuta chobi na se ne agye no ho na wo make a announcement of a year ceremony ni de keka ho no ero na amadodo na adwene mu eye wo mo kese ne se adabio eden ya na eye nuaba na ye mami wo pe ede ache wo ma Ghana for wo bo mo nka ye se ebi na mkan so ba ye hwe nim anasa walande
enti yenhwe ni mu se eno so no ebeba ababeto eye abonti ana na je se busua de ensem no ekono eno no say na won so hu eye asi efa ugidi ye se eye bibi na wo paaka ena wonam eye sa akunya no so eye ne nkakra se de ebe ya eba ni ebebe hunu se wawo anase onyem enkonkoye yen ade foforo anase enkonkoye ade bi se beka se no de asie na se enunti ena wotu eye sa anamona na wadi nche no fabra ebebe to your comment section eso na ebiemu so like videos na share on all the social media platform eso media ene ekia sikapa McBrown. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment upon a church for our quadrant awardisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location or a coffee pad junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na obi another one, na memo bingasa me frama, wankasa fre, abati. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment upon a church for our quadrant awardisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location or a coffee pad junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na obi another one, na memo bingasa me frama, wankasa fre, abati. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment upon a church for our quadrant awardisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location or a coffee pad junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na obi another one, na memo bingasa me frama, wankasa fre, abati.